ke rumur kon na lagi pala kwara posila kono ade tananya yo ta ko sor khana ji hine uda le khaw so ta ko so rumur ko se ta ko sor khai ru pu wa ke ro ta ko sor khale no ko ni pu ta kru le ke ro sa ba mo me ta ko sor khale pu lo thu ti lo ma no ba khala le pa ya ga lo ta ko sor ne te uda le posa khwini uda ga no awe le thi khlu uda pa ya ga da no de shi lu ni de ata mi khu lo sa wi lo ne le te pya wada mo to ti le mo na hu la ja ni lo le mo ne le si do si pa wada ano le sa wada shi lu ni de ga ne do ano ga ne lo wada do te wada le pa ya ga ne ta ma do pa sa ka tho ba le ni le no wi lo ne do mo ga le khi wada ta ma che le ta ko do wada kha le me wada mo lan ti pen ning no me wada ta he lo ma che su do ka khi wada pa ya ga ta ka ma le phan ni lo no ta ko so ne te wada ja ni no ta tu ni nyai da mulani chi no ta ko do le me wada ton no pen ni da awada pa khu wada do ta ko do le ba kha le phu ti pu ta ko pa le chumburi ni no kwe tho wada nang sao wali sura fa ji ki ni ta pu ta ki na mo wada da ta pu ta te chi lu ni da do khi ni da no ba ki ya ne me wada do pu we lo no le wada le so pho si ra cha le chumburi ko pa no le te wada na kilowatt no wada lu shi ki ni no pa we ni da no ko ne allo pha lo sa da ta pu ta ki ga na mo li no ta pu ta ga da ta pu ta ki ga mo ne te wada le sa na hu ba ta me ta to le sa pho mu khwi ni da ne ta he te pya ba sa le sa wa ta ga i ni da le mi khu da sa pho mu no ni da le do ni li ta khu da sa tu ne ba no me le au da ton o pen ning no awe da te we da ni da ta ki ta kru khai san sa si nya ba le ta ko ta ki ya ne de mut fa mo ta che klo sa do te pya sa ba kha ro ta ki ta kru kha ji no ti le sa na hu ba ta ki ta kru khai wi lo ni de sa ni de che klo da pe ko le u da le so ko si ra cha ni wi lo de pho mo le chum bu ri ni no sa che klo o de ti ko ko lo do awe da ke shi de so no bo we se pha le bo kwe tho lo sa do pe le da le pe ko ru do pe le te da pa da ga ni lo no do ta so ne te do da le mo da ga ni te da le apu pu ni pa da ga ni ama ro ske bo wa da ge ba me po da ga le a su ge sa ba ba ama do da mu noซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทะเลาะกันเนาะแต่ว่าแพ้ปูกุนี่ไปอีหลงซะเนาะและทางฝ่ายชายชอบทำร้ายร่างกายที่อันนี้เนาะสาวากันเนี่ยอาตมาเดือดสามือมาเนาะบ้านฉันน่ะคือตาจะเฮียตาก็มาบ่ขอเพลเปเวสิพายเนี่ยภาษาอุดิสอเลยฮิโปโคโพเปิดภาษาให้ตาเรามุลภาเกรอสาบาเนาะแต่ที่ผ่านมาก็มีปัญหามาตลอดบ้านฉันน่ะคือปูกุนี่ตาก็ว่าเกรอสาทบนบ่อยู่ขอลอเนาะดอกสาวากันเนี่ยเอาไว้ได้อยู่แต่ว่าเลยนอกใจเนาะเอาไว้ได้เลยมีคือดอกป่าปมือแล้วมีรักเสียมือสิ้นพันนี่เนาะซึ่งตนเองก็ไม่คิดเอาอะไรเอาความอะไรหมอสารจะติฮีท่าขึ้นมาบ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นความต้องการของเขาบ้าซื่อๆนี่เด้อตาวาอะไรเลยเอาไว้ถ้าเบ้ากับมือแล้วตะกลุยหมอเนาะแต่ครั้งนี้ตนเองจะไม่ยอมอย่างแน่นอนเนาะmo ga te do da le me le ta ge de bo nya di sa tu lo ba na le pu kwin de sa tu mo ko to le sa ba sa he li pu ko ni to lo ta lo mu lo pha ba no ba sha na ge ta lo bo nya di ba ma de lo no ba le te lo หลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเนาะแต่ละติละสันนะหัวตาจิตาตัวใครหลอที่เราเชแค่เลยแค่จอวันนี้เด้อซานี่เด้อตัวคูดูบาเนาะวิลานี่เด้อฮีนี่วดาตาอุตสาและโดนิบาเซนพานี่พร้อมสืบหาความจริงดอกหาคืออารตาเมตาตอดอกฮีนี่วดาตาอุตสาแค่เลยแค่จอเนาะ1หลอคือถ้ามาเจอเลมูลนิธิและตากระโดและเมวดาเป็น1เนาะซึ่งตนเองจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดซานี่เนาะกับบ้าซากะเตอร์ดาซาวาลอลีไกนี่ซากะมาจะแล้วข้อหลบละล่ะเนาะเอาดาปกติยาแหละเนาะแต่ปลาซากะมาบ่ะเนาะว่าพูดในปล่อยเอวได้หรอกเนาะแต่ว่าเล็กอีกอย่างเราก็อยากกับสามีคนนี้แล้วเนาะแต่การปฏิบัติซาวาไกนี่ซาหลอกผ่านอลิเนตนุยลีเนาะเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและตั้งหลอกผ่านปลอใหญ่นี่เด้อปฏิบัติสาเหตุและตาบาดโดบาทีเกทอสาลิฮิพุโคโคปูบาโคซานิคิโลพาโนนี่ลอเนาะปัวมุนตัวสิ
lo phane geli no ba cham na ke ta le awe ma pa da si phane du to lo pi no te che ba na ko ba si phane de ta ta ke te le ne ke pa ya ne le e de ta bo sa ki ga mo na ta bo sa ki ne ka ba ke ne pho na ka ba ko khwe o na ka ba so lo na ka ba ne lo ke la ba cha na ke ne le ma lo pa ja yi a de ke ro ta ba cha na ki ne le ko jo te pu ke ne ta ke ta klo ja ne ba ke ro ta a ma mo ko se no菩萨是判老三样路吧，那了把还是个把到大给他住家里，那个你就知吧，那个菩萨那个把路头的那个家嘞，那个把流的那个家嘞，那了嘛在你有的啦เสียอนาคตบ่อาตาปกติอาตาอุมุสิพันหาวได้เลยจ้ะเนาะโอเคเอาไว้ในเมตาก็สอบทุกก่อนเลยมุตนายายครับ